Mi potpuno razumemo vašu zabrinutost za životnu sredinu. Praktično različite zone vezane za proizvodno-industrijske aktivnosti, za pristup rudniku, zatim za deponije, dovešće do značajne degradacije prostora, pre svega na slivu reke Štavice, ovo je ušće potoka Štavica i Rakovica, uklanjanja vrlo kvalitetnih šumskih ekosistema, tamo dominiraju hrastove asocijacije, bukove asocijacije i to će biti prostor koji je namenjen za odlaganje otpada iz procesa koji su vezani za preradu rude jadarita. Rio Tinto sprovodi detaljne analize da bismo svi bili sigurni da projekat Jadar razvijamo u skladu sa najvišim ekološkim, bezbednosnim i zdravstvenim standardima. Ja sam u saradnji sa kolegama sa nekih stranih univerziteta i iz Ujedinjenih nacija dobio vrlo zabrinjavajuće primere projekata Bougainville, Papua Nova Gvineja, gde je prinudno raseljavano stanovništvo, korišćeni defolijanti da bi se suzbila vegetacija džungle, pokrenuta klizišta i ekscesivna erozija, što je dovelo do zagađenja vode i vazduha, masovne infekcije gornjih disanih puteva, tuberkuloze i na kraju se lokalno stanovništvo pobunilo. Izbio je čak i građanski rat koji je imao 15 do 20 hiljada žrtava. Takođe, vrlo problematičan Rio Tinto projekat, to je rudnik Grasberg, pored Freeporta, Indonezija, gde je gotovo milijarda tona jalovine bukvalno istovarena u rečni sistem i ovde možete videti pored Grasberga deponiju jalovine širine gotovo 3700 metara. Svake godine se, pošto je to takozvani acid rock drainage sa pH jednako 3, se oslobađa u vodane tokove gde je koncentracija bakra gotovo 800 mg po litru, a sadržaj čvrstih čestica je čak 20 puta veći od dozvoljenog. Studije koje sprovodimo će razmatrati nadležne institucije i proći će javnu raspravu u kojoj će svaki građanin imati uvid. Zajedno imamo šansu da sačuvamo planetu. Časopis Guardian je komentarišući aktivnosti Rio Tinta u svetu konstatovao da je to jedna od najokrutnijih kompanija na svetu kada se tiče životne sredine i odnosa prema lokalnom stanovništvu. Svako je dužan da čuva i poboljšava životnu sredinu. To je ustav ove zemlje. Ja sam bio 29.4. u Gornjim Nedeljicama, to je selo pored Loznice, ispod koga je planirana deponija. Pričao sam sa meštanima i oni na najbolji način svedoče o tome kako se sprovodi ustav, a posebno taj član 74. I na ulazu u selo morao sam da fotografišem ovaj billboard koji kaže ne rudnik, da život, i ja jedino mogu da podržim meštane Rađevine i grada Loznice u tome da se sačuva taj život. Hvala.